Pozdrav ljudi, to sam ja, Marko Đurić. Evo me, igramo igricu Kings Road beta na Facebooku. Evo kao što vidite, evo ga moj Facebook lažni, vidite piše tu Valerijan. To je moj lažni Facebook, znači Valerijan Battle Wave, to mi je lažni Facebook za igrice, da ja igram igrice. Mislim, logično. Ovo je igrica Kings Road na Facebooku. Nema više šta da vam kažem, možemo da krenemo da igramo. Prošli put sam bio 17. level, ovog puta sam, ili 16. 17. ili 18. ne sjećam se. Ovog puta sam, kako se zove, 36. Da se ja odjavim sa četa naravno. Pošto znate da ja ne volim kad me neko smara. Ovako. Ovo sam ja, imam ovaj skin, evo kako izgledam bez skina, ali ja sam uvek sa skinom. Total health, health regeneration, health pair, basic attack, health pair, kill, life steal, mana, total bla 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 bla, critical chances. To jest chances. Skins, to imam samo taj jedan, equipment, appearance, ne znam šta. Evo gledajte, imam 69.000, 69, 584 golda i 100 gemova. Imam 0, bože sačuvaj. Trenutno od prijatelja mi je tu neki, nemam pojma ko je. Došao sam, čekajte, evo ga, do nje na Heroic. Ovde. Ali mi ćemo sad da odigramo zadnju misiju, nećemo zadnju. Evo, ovu misiju na... Koju misiju da odigramo? Da vam još pokažem. Ovo je moj guild. Nije moj, ali mislim tu je. Level 7, Srbija guild, members. Evo i mene, nisam, nije važno. Ovo su i moći, evo gledajte koliko mi treba do sljedećeg levela. Ovdje birate koji ćete klas, vidite. Vrijeme za igranje. Odigrat ćemo ovo na Heroic, iako ne je moguće. Poginut ću čim uđem. Igramo play alone. Ne volim kad igram s nekim jer, kao što već znate, ne volim kad me neko smara. I uzimamo naravno Queen Blessing. Ovo je inače gameplay na srpskom za ovu igricu. I'm so dead, bruises. Vidjet ćete da jako je teško igrati ovako sam. Jer je bolje da se kad se igra sa nekim i dobijate više experience kako kažu, ali mada ja ne verujem baš u to. Dobijete kao više experience, zanimljivije, bla 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 i tako ta sranja. Ali, izvinjavam se na ovome. Crkni bre. Kod mene trenutno na chatu, koliko sam malo pre video, nema niko ko igra Kings Road. Samo onih noobova koji igraju ostale igrice. Inače snimat ću moguće igricu Shadowgun Dead Zone ili Dead Trigger 2, pošto i te igrice igram. U Shadowgun Dead Zone sam 11. level, a u Dead Trigger jebem ti. Dead Trigger 2... Motherfucker! Come on! Sve!
Daj. Pa. E pa ljudi, to bi bilo to od ovog prvog parta. Doviđenja, 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 doviđenja.